Yes, reka rero twongere tubasuhuze, twongere kandi tubifurize weekend nziza, twongere kandi tubahe ikaze muri aya makuru yacu yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kwa gatandatu. Turi ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu umwaka n'ibihumbi 2026. Nshuti rero mudukurikiye muri iki gitondo, ni munyemerere mbagezeho amakuru agezweho nkuko bisanzwe. Amakuru yacu akaba agiye kuba yibanda n'ubundi hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko tukaza gusohoka tukajya no hirya no hino tukareba naho uko biramutse byifashe, haba kuri iyi ntambara iri guhuza Israeli ndetse we hakaba harimo Amerika na Iran biri guhangana. Turaje nabyo turaza kugenda tubigarukaho, ariko by'umwihariko turaza kugaruka muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho n'ubundi indege itagira abapilote zarabyutse zigaba ibitero bikomeye cyane hano muri za Masisi, mu birometero 20 n'umujyi wa Sake, hakaba hafi mu birometero birenga 30 gutyo n'umujyi wa Goma. Turaje tugenda tubigarukaho, ariko bakunze Jeune Official iyi drone cyangwa se izi ndege, amakuru ndimo ndagenda nkurura nuko izi ndege zari ziri gushakisha undi muyobozi. Turaza kugenda tubabwira wa M23 wari uri hano muri za Mushaki, niyo bari batagitinze, ariko nyine bije kurangira Imana ikinza akaboko. So turaje tugenda tugaruka muri iyi nkuru tubabwire uko bimeze. Mwico musabwa gusa n'ukubana natwe mukibuka gukora like, nkuko ntahwema kubibutsa gukanda kuri like ndetse no gusharinga video zacu. Indi nkuru turaza kugarukaho tufite na video, ni inkuru igaragaza iraswa inkwangu yongeye kuba hano ku kibaya cya Rubaya. Iyi nkwangu yabaye muri iki gitondo, nava ko ni inkwangu ya gatatu ibaye mu minsi itarenga 38. Turaje tubabwira rero iby'iyi nkwangu uko bihagaze, gusa nayo ikaba ihitanye abaturage batari bake. Turaza kugenda tubigarukaho, ariko by'umwihariko cyane tuze kureba mu by'ukuri kubera iki hano hantu hari kuba inkwangu nyinshi cyane ziri guhitana ubuzima bw'abaturage. Dufite video ni byinshi turaza kugenda tugarukaho, hanyuma kandi tugaruke ku tangazo rimaze gusorwa na Lawrence Kanyuka. Iri tangazo ryo rikaba rigaragaza ibitero ndetse n'ahantu habagaho ibitero muri iki gitondo ndetse no ku munsi w'ejo. Ibi nabyo turaza kugenda tubikuvira imuzini muzingo. We icyo usabwa gusa nta kindi ni ukudukandira kuri like kuri iki kiganiro. Nyaboneka ndeka nongere nkwibutse ntuze kugenda udakoze like kuri iki kiganiro ngo unagisharinge. Hanyuma abatarasubscribinga birashoboka kuba udukurikira ariko utarasubscribinga, reka tugusabe rero gukora subscribe kugira ngo n'ubundi inkuru zacu zicyagera uzajye ubona notification ku gihe, uce ukubire no kubona amakuru yamaze kuba umuranzi. Hanyuma rero kubasa donc yaba basubscribinze baba batarabikora, mwese murasabwa gukanda like. So hanyuma rero reka twamamaze gato kugira ngo duhite tugaruka n'amakuru yacu mu buryo burambuye. Tutegutinda mu mfunyamfunyi kuko amakuru ni menshi cyane kandi ari breaking news. Turaza guhera muri Mushaki tureba uyu muyobozi wari watagitinzwe kuraswa n'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, ariko Imana ikaba ikinze akaboko. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale do Goma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera.
turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, rero nimutwemerere tugaruke mu makuru yacu mu buryo burambuye, duhere kuri izi nkuru ziremereye cyane cyangwa se kuri izi nkuru ziri breaking news. Ubwo rero reka nizere ko mwese mwamaze gukora like kuri iki kiganiro cyacu. Ni inkuru rero itugezeho mu rukerera cyangwa se mu gitondo cya karekare, ivuga ko n'ubundi habayeho kurasa hano muri za Mushaki. Ngira ngo abazi neza Mushaki na gace n'ubundi kari mu birometero bike, kari muri teritwari ya Masisi, kakaba mu birometero bike cyane uturutse cyangwa se uvuye hano mu mujyi wa Sake. Umujyi wa Sake rero ugeramo uturutse hano Igoma, ntekereza ko hari birometero bitarenze 10 cyangwa se 15 ngereranije, kuko na ahantu nzi nagiye keshi cyane, nabonye urugendo 15 ntago bigerayo, bibaye byinshi byabo 9 cyangwa se 8 gutya 10 bitare, donc ni nk'8 bitarenga 10 uturutse mu mujyi wa Goma. Ubwo ugahita wongeraho kuko bavuga ko Mushakiyo iri mu birometero bigera kuri 20. Ubwo urebye ahabaye ibi bitero ni mu birometero nka 30 n'umujyi wa Goma, niho habaye iki gitero cy'izi ndege zitagira abapilote zagabye. Ngira ngo aha muri za Mushaki, wenda kugira ngo tubyinjiremo neza mu byumve cyangwa se mu bikurikirane, aha za Mushaki ni ahantu ubushize ubwo Colonel Wiringoma yaraswaga cyangwa se yicwaga, n'ubundi babanje kuhajya bari kumwe n'abayobozi benshi, yaba General Sultan Makenga, yaba Colonel Bodwe, yaba Colonel Jimmy, yaba General Gaceri, bose bari bagiye hariya mu by'ukuri kujya gutegura iby'urugamba. Haraniho donc hari commanding post y'uburyo kibigamo urugamba ruri hara muri biriya bice n'ubundi bya za Masisi. So nyuma rero yuko bashatse kurasa umuyobozi wa M23 icyo gihe, bakamuhusha bikarangira barashe General Colonel Wiringoma, uyu munsi bagerageje nabwo kugira gute guhiga umuyobozi wa M23. Uyu nta wundi n'uwitwa Gaceri, ni General Gaceri, niwe wari uri hano muri iyi axe cyangwa se hano muri za Mushaki. Niwe bari bamaze kuvizira cyangwa se gutagetinga kugira ngo kuri inshuro baze kumurasa. Bakubwira ko cyangwa se amakuru ya nyayo nuko uyu General Gaceri niwe ufite mu maboko ye, twava ko hano muri za Masisi niwe ushinzwemo ibintu bijyanye n'urugamba, donc niwe ushinzwe ibintu by'urugamba, ibitero n'iki byose guhangana nabyo hano muri za Masisi, ariko akaba yungirijwe na Colonel Jimmy, niwe bafatikanyije kuguhangana n'ibitero cyangwa se n'ibijyanye n'urugamba hano muri teritwari ya Masisi. Nk'uko rero amakuru mu kanya gato amaze kungeraho, mbonye na Lawrence Kanyuka nawe ahise abishyira hanze, ariko Kanyuka we avuze ko ngo bagabweho ibitero kuva ku isaha 11:15, ngo drone yagabye igitero hano muri za Mushaki, ngo ingabo we yanditse ngo 11:15 ngo za mu gitondo ingabo zitsinda ry'ingabo, donc ingabo zigizwe n'itsinda nyine ya coalition za leta Kinshasa, harimo n'ingabo nyinshi z'abamilisiteri n'iki byose, ngo bazindutse barasa ibisasu ndetse banagaba n'ibitero bifashishije indege zitagira abapilote mu gace ka Mushaki ndetse no mu nkengero za Mushaki. Barangije ngo barasa ibi bitero nkagwamo inzirakarengane. Ibi ni bitangajwe na Lawrence Kanyuka, turaza kubigarukaho kuko avuzemo n'ibindi byinshi cyane muri ritangazo rya Lawrence Kanyuka amaze gusohora. Ariko njya makuru yaramaze kongera kuko hari ahantu hafite abantu benshi cyane, mbajije uko bimeze, bambwira ko ku mugoroba washize General Gaceri ndetse na Colonel Jimmy bageze muri aka gace n'ubundi bajya kwiga ku bijyanye n'urugamba. N'ubundi babaturage basanzwe batanga amakuru, murabizi ko nababwiye ukuntu hano ibibazo ari ibibazo, kuko hari abantu benshi bakiri inyuma ya FDL ndetse na FARDC batifuza ko haba umutekano, babandi bamenyere kurira mu nduru cyangwa se gusahurira mu nduru, donc badakunda gukora, bashaka ahantu haba hari akavuyo kugira ngo babone uko basahura barye nyine barusahurira mu nduru. So rero iyo babonye ibikorwa nk'ibi ngibi ntago bifuza amahoro, ibintu by'amajyambere nk'ibi ngibi
bahita batanga amakuru muri FARDC. Abaro nibo batanze amakuru biza gutuma n'ubundi hagabwa igitero. Iki gitero kikaba cyari kigamije kwivugana abagabo babiri, General Gaceri ndetse na Colonel Jimmy, ariko nkuko amakuru ahise angeraho nuko aba bagabo donc nava ko mission yabo yaswase kuko bababonye ku munsi w'ejo bahagera. Byari mu masaha ya saa 10 gutyo ziri gushyira saa 11, ariko makuru namenye nuko kuva ku saa 4 gutyo za nijoro aribwo aba bagabo bavuye ahangaha bava hano rwose bagaruka mu mujyi wa Goma. Bituma nyine ibi bitero byagombaga kubagabwo bifata ubusa. So ni ibitero byari bisa no bigamije bije guhuhura cyangwa se kurangiza n'ubundi aba bayobozi, ariko finally ubu tuvugana General Gaceri rwose ntacyo abaye, ni muzima, ariko urumva ko ibisuma cyangwa se izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa zari zagerageje ibishoboka byose kugira ngo zize kumuvutsa ubuzima. Ntabwo ari bigusa, wenda iri tangazo rekamenetse turarigarukaho nje na mugenzi waje Vincent, kuko dufite amakuru menshi cyane ngira ngo tubagezeho. Ku buhanga bw'ibyuma rero baduterekeraho video tugahita twerekeza hano muri iki kibaya n'ubundi hano muri iki kinombe cya Rubaya. Bibaye inshuro ya gatatu mu minsi itarenga 38 haba ikintu bita inkwangu ndetse iri guhitana abaturage. Tugiye kureba rero iby'iyi nkwangu ibaye nabwo muri iki gitondo, tubereke video turebe, hanyuma ikindi noneho turi buze guhita dukurikizaho turaza kureba ese kubera iki inkwangu ziri kwibasira cyangwa se ziri kuba kenshi cyane hano muri iki kinombe cya Rubaya. Ese kubera iki biri kuba? Turaje tubyinjira kwanga bw'ibyuma, wenda badushiraho video, shiraho yandi ifite iminota myinshi ariyo duheraho. Rusisiro rwose dore inkangu yaturutse ahantu ubwo kureba yaturutse mu Gakombe hano Rusisiro rwo hakuno yo kuba mu Basinga. Kwangu yakoze ibara, inzu imwe niyo yarokotse, reba ngako ahandi hose uri kubona hano gitari cyose cyashize. Ntamenya intusi yabaga, ntamenya aho umuntu yaratuye, abantu bashize pe. Rebera ngo yamanutse yarenze Gashovu ivuye mu Gakombe hejuru, wijya aho ibiro ya Gahanga yabaga mbere. Rebera pe, ntamenya ko habaga Urusisiro. Rebera pe, abantu bashize kabisa. Ntabwo bashiri yarenze Maki Gashovu. Umwijima rwose ni ubwasipurira amazi. Munyemerero mu gihe twacishagamo aka video, hari andi makuru mashya mpise mbona kuri riraswa rya drone hariya. Mbere kwenda twinjira hano kuri iki kinombe cya Rubaya, reka manze mbabwire ko amakuru maze kumenya hano muri Mushaki hari hedikota zigera kuri 3, niyo makuru maze kumenya. Imwe rero ikaba ibamo General Gaceri, niho akunda kuba yibereye. Ubwo ntekereza ko ariho bari batagetinze kuza kumurasira, ariko nyine ibyinshi turaza kugenda tubimenya bukeye. Ndimo ndabona none Abarundi bo barakamejeje. Ndimo ndabona mwaramutse ibi nibyo nkwe muri ni message nsanze hano muri groupe WhatsApp za hano nyine mu Barundi. Baravuga mwaramutse, drone irashe Mushaki rwose pe, ndumva ikiri mu kirere, imaze kurasa habiri. Nababwiye ko hari hedikota zigera kuri 3, ngo ariko nta kuntu mwambwira afande
mwabwira afande ngo ashake umuti w'izi drone, kuko leta mu nyihangane ntabwo biri gusomeka neza, urumva ni umuntu wabyanditse, ushobora yanabyanditse afite n'ubwoba n'igitutu, kuko urumva kuko ngo leta ntishoboye intambara, ngo bakakomeza kohereza indege. Arongeye hepfo reka rero nsimbukira niho nava ngo hasa no harishyushye cyangwa se hari inkuru nziza ngo umva iteye bombe zigera kuri 2 igita, ubwo ni ihita icaho. Rwose turaza kumenya ibibaye mu kanya bukeye, turaza kumenya ibyo ihitanye mu kanya. Iziteye muri pozisiyo se ubwo n'undi wamubazaga ni mu baturage. Arangije aravuga ngo kwa Generali Gaceri, ubwo nyine yaravuze ngo iraziteye, ngo turaza kumenya uko bimeze. Ahita avuga ati iziteye, ngo undi aramaze ati se iziteye mu baturage cyangwa iziteye mu mapozisiyo ya M23. Arangira avuga ngo iziteye kwa Gaceri, ubwo bivuze ngo iziteye hehe? Mu birindiro muri headquarter za AFC M23. Reka ibingibi nibyo nari mbonye bishya mvuze nti reka nze tubanze tubigarukeho mbere uko twinjira hano muri iki kinombe. Nababwiraga ko twagarukaga kuri iki kibaya cyangwa se kuri iki kinombe kimaze kwibasirwa, kimaze kuraswa, kimaze gukuzaho inkwangu ku nshuro ya 3 mu gihe kitarenze iminsi 28. Umva uko bimeze sasa. Bane ngiyi nkangi ikoze ibara pe, dore ngiyi uko yaturutse mu gakombe iramanuka hakurya hari mu Gatabi, amazu gahabaga gose gagiye kabisa. Abari kureba neza hakurya hari mu Gatabi, amazu gose gagiye, imanutse igiferege cyose, abatsimba bari mu giferege bose yabikoreye. Ino mbega nagahinda gakomeye, ikubise urusisiro rwo mu Gatabi gose, imanuka igiferege cyose, iri kumanukana abatsimba. Ino twebwe twahuye na jenoside, niko byabaye. Yes, nguko rero nibyo bibangira ngo mumaze no kureba video, ntacyo tubakinze, ariko nimuza kureba iburyo ki ibi bintu biri kubamo. Urabona hano muri za Rubaya na hantu nyine uyu musozi bavuga ko bacukuramo amabuye y'agaciro. Urabona ko hejuru utuweho n'abaturage. So impamvu rero izi nkwangu nje nk'ubusesenguzi bwanjye ndimo ndagenda mbibona nkoze analyse zanje uburyo ki izi nkwangu ziri kuba. Ikigaragara tujye tuvugisha ukuri, tujye tunarebanira turangiza dusesengure. Nje mu busesenguzi bwanjye bukuri kwanje bigaragara ko aha hantu amabuye y'agaciro donc baracukura bakagera kure, none aya mazu y'abaturage agasa nasigaye hejuru, agasigara hejuru, ariko hasi baracukuye baramazemo ubutaka cyangwa se barakwemo ibyo bagomba gukuramo, abaturage bagasigara hejuru. Igihe cyagera rero ugasanga nyine bitewe nuko na hantu haba hakoreshwa hagendwa n'iki bagashiduka haridutse nyine hagahita hajya hasi. Icyo nicyo kintu nge mbona mu mboni zanje, sinzi uko eho ubibona. Uraza kutwandikira muri comment ubibona, ariko nta kuntu wambwira ngo kuva AFC M23 yagera ahangaha yatangira gukontora nubwo na mbere yaho inkwangu zarabaga pe. Ho urabona nibwo biri kuba cyane, bivuze ngo abari gucukura bari gucukura cyane pe, bari gukora cyane, bafite akazi kenshi cyane ku buryo bari gucukura bakagera iyo ngo mu gihe gito. Kuko kwitariki ya ubundi ku 28 cyangwa se 28 z'ukwezi kwa mbere ahangaha n'ubundi hari habaye inkwangu nabwo ihitana abaturage batari bake, ngira ngo ibyo murabyibuka. None uyu munsi turi mu kwa 3, mubyibuke neza, si 28, si mu mpera z'ukwa mbere, itariki 3 z'ukwezi kwa 2 nabwo nanone inkwangu iraba. Ubwo twavuga ko iyi minsi yasaga naho yegeranye 28 z'ukwa mbere, tariki 3 byari byegeranye. None kuri uyu munsi tariki 7 nabwo indi nkwangu irongeye irabaye. Hano muri iyo video ya mbere mwabonye turabashiriyeho, mwabonye ko bababwiye ngo hariya ngo hari urusisiro ngo rw'abakingo niba ari
sinzi ubwo bwoko muraza wenda musubira inyuma muraza kubyumva ngo bwose bwashyize ngo n'inzu imwe yasigaye. None niba M23 bari kureba ibiri kuba hariya basabye abaturage bakabigizaho, niba ari ahantu hari agace kagenewe gucukurwamo amabuye y'agaciro bagasigara bacukura kugira ngo bidakomeza kugenda bigwira abaturage. Mu by'ukuri nava ko ari ikirombe kikuwevamo amabuye y'agaciro, kandi ntabwo twavuga ngo kiteye gucukurwa kuko ni bya Kongo bigomba kubyazwa umusaruro. Urumva nyine haracukurwa amafaranga akaboneka hagakorwa ibikorwa remezo, ariko nanone nibashakisha ukuntu bari buze kugira gute, ukuntu bari buze gukomeza guhangana n'ibi biza, ko bari buze gukomeza guhangana n'ibi biza bigatuma rwose abaturage badakomeza kugira ute, badakomeza kugwa muri ibi bikorwa cyangwa se bazira iri cukurwa ry'aya mabuye. Ndimo ndareba mw'abantu mwe, update zikomeje kugenda ziza, ndimo ndabona hano bikomeje kugenda biheshwa umugisha. Birimo biravugwa ko uwitwa Colonel Nsabimana Colonel Nsabimana ashobora kuza kuba ari we rwose bidasubirwaho ugomba kuba asimbura Colonel Wiringoma, Lieutenant Colonel Wiringoma mu bijyanye no kuba umuvugizi wa AFC M23. Aya ni amakuru rwose, ariko bimeze bite? Wayishyizeho? Ibiso byo kandi ni ibiki? Katurebe. Kaho rero. Ndimo ndabona rwose hano batangiye kuvuga mu buryo butandukanye, ariko mwoka byarama tayari abo bya binyamakuru byo kwa Giseke byo tayari byamaze kurangiza agaceri, biravuga bitarangiye. Irimo biravuga biti tayari rwose nawe birarangiye, ariko ntabwo ariko bimeze. Bakunze Jean Official murabizi, iyo hari n'ikintu kidasanzwe kibaye mbita mbibabwira. Ubwo rero rwose mwumve ko nta kibazo kiriho, usibye kuba barashe nta muyobozi wa AFC M23 n'umwe ubaye ugizemo ikibazo. Iyo kiza kuba kibaye rwose nakabaye mbaha inkuru. Bise waramutse neza, urakomeye? Waramutse neza bwana Fighter. Urakomeye mutangazaji? Ntaho ndashima Rurema. Amina rwose, komeza ushime Rurema. Wifurije weekend nziza first of all. N'abadukurikiye nabo bagire weekend nziza kubayitangiye. Bise hari amakuru tuhise tuzana muri iki gitondo, ndi mu kanya gato none muri groupe y'abarundi nahoze ndebamo, barimo baravuga ko drone ngira ngo ibyutse irasa hariya muri za Mushaki. Ngira ngo wamaze kugenda ubibona, Kanyuka amaze gusohora itangazo, wenda iby'iriraswa by'ibanga bimwe tujya twita ngo ni ibyo tuba twakwe ku mbone zacu cyangwa se kuri drone yacu, maze kubigeza ku badukurikiye. Ariko se reka dufatikanye dufashe utugezeho itangazo rise risohorwa na Lawrence Kanyuka, kuko harimo n'ibindi bice byinshi bagabweho ibitero amaze gutangaza muri iri tangazo. Kanyuka aravuga yuko none ku itariki z'ukwezi kwa 2026 ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kubagabaho ibitero bitandukanye kandi no kubashora mu ntambara. Akavuga yuko ku itariki z'ukwezi kwa 2026 saa 12:15 ihuriro ry'ingabo za Kinshasa ryagabye ibitero bikomeye mu bice bitandukanye bituwe n'abaturage nk'uko yabyanditse bya Mushaki ndetse n'ibiro zacu nk'uko yabyanditse. Ariko ibitero byagabwe buhumyi byatumye abaturage benshi babura ubuzima nk'uko abigaragaza, avuga yuko abasivile ndetse n'ibyabo byangiritse ku buryo bukomeye. Akongera akagaragaza ko mu masaha 12 n'ubundi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero zikica abaturage mu bice bituwe cyane Mikenke ahitwa
Gakenke ahitwa Minembwe. yego. Ibyo bitero nabyo bikaba byatumye abaturage bapfa benshi nk'uko abivuga, akavuga yuko ngo ari ibitero n'ubundi bigamije kumaraho ubwoko ariko atavuze izina. Akomeza avuga yuko no kuwa gatanu tariki 6 z'ukwezi kwa gatatu 2026 n'ubundi ingabo za Kinshasa zagabye ibitero zikoresheje drone, intwaro ziremereye zo ku butaka mu bice bituwe n'abaturage cyane aho bita Kibanda muri Mangobo. Bakavuga yuko abantu benshi bapfuye ariko by'agateganyo bafite uko hapfuye abantu 8, 12 bagakomereka. Yego. Bakagaragaza ko iyi politiki ya Kinshasa yo kwica abantu no gukora intambara yita buhumyi ikomeje guhitana ubuzima bw'abasivili nk'uko abigaragaza. Akavuga yuko ibi bitero bya Kinshasa bikorwa mu buryo bw'ububutsi ku barwanyi ba AFM 23 ko batazabyihanganira kandi bazakomeza kubyirinda kinyamwuga, ariko bazakomeza gukurikirana disipurine yabo ndetse n'ubunararibonye bwabo ndetse n'inshingano zabo kurinda abaturage nk'uko abigaragaza, cyane cyane abasivile bagabwaho intambara n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yego. Vise ibi bije nyuma y'uko ejo twari twakoze inkuru tuvuga tuti nyamara ibi bintu byatangajwe na Bertrand Bisimwe, ibingi bishobora kuza gutuma ibitero bigenda bikomera hirya no hino cyangwa se byakisha se babyinshi cyane, kuko basa naho bagaragaje rwose ko bo ibya seserefe ntabyo barimo ahubwo bari mu ntambara ndetse baniteguye kurwana. Ibi ejo twari twagiye tubigarukaho. Ejo nabigarutse no kubwiye yuko kudekarara yuko witeguye kurwana no guhagarika ibitero bya leta ya Kinshasa, ukavuga yuko ugiye guhorera Wiringoma ari ugushyira abaturage mu kaga. Urabona hagaciyemo amasaha menshi ko ariho AFM 23 igaragaje yuko hapfuye abaturage bagera mu 8, 10 bagakomereka, nubwo bavuga yuko ari imibare y'agateganyo muri iki gitero cya drone cyagabwe muri Mangobo. Urumva rero niyo bagaragaza abangaba bakavuga yuko ari iby'agateganyo, bakavuga yuko za Mushaki hapfuye abantu ariko ntibagaragaze umubare, nawo urumva yuko baravuga ngo ni president civile. President wabuze abantu benshi. Rega ni igitero kibaye muno mu rukerera, ntabwo bahita bamenya imibare yose kuko baba banari kuvuga ati hari igihe yabagaruka bakabanza gushaka uko barahangana nayo mbere yuko batangira gukora checking cyangwa se kureba uko bimeze. Urumva rero ibyo byose biri mu ngaruka nakubwiye yuko ibyatangajwe na Bertrand Bisimwa bishobora no kumubera icyaha kubera yuko bishyira ubuzima bw'abaturage mu kaga, kuko bavuze yuko biteguye guhangana no guhora. Icyo rero kikaba cyatuma abaturage bakomeza kuhasiga ubuzima. Vise ubwo rero ku ruhande rwanjye sinzi nawe niba ariko ubibona, njyewe aho bigeze twakabaye twumva amatangazo menshi agaba ibitero cyangwa se yataka kurusha aya ngaya bigendanye n'ibyo bashatse kugaragaza, kuko bo ubwabo bamaze kwemeza ko rwose bagomba guhorera Wiringoma ubwo bari mu ntambara. Ubwo rero nta mpamvu yo kuvuga ngo bagabwe ibitero, ahubwo bakashavuze bati ubu twagabwe ibitero natwe tugiye kugira gutya, ariko ntabwo ariko biri kugenda. Urumva ko n'ubundi baracyagaragaza agahinda ko kugabwaho ibitero, kandi ibi ntabwo bikura ko Kinshasa iri buze gukomeza kubagabaho ibitero. Ikibazo si ukugaba ibitero, ikibazo ni ukumenya bazarinda abaturage bari mu bice bakontorora bate. Dukwiye kuba bibazaho. Kugaba ibitero rero bizatuma abaturage bakomeza kujya mu kaga kurenza ako bari kubakuramo. Vise hari rero amakuru wenda nari maze nayo kuyagaruka, wenda yacemo gake kuko turahita dukomeza n'andi makuru. Hari amakuru ariko iyi kinombe ushaka twayireka kuyigaruka kuko nayo maze kuyivugaho, kuko iki kirombe mu minsi 38 kimaze gusa kimaze kugwira abantu cyangwa se hamaze kuba inkwangu hano kuri iki kirombe cya Rubaye. Reka ubwo twikomereze turebe n'andi makuru akomeje kugenda avugwa. Hari amakuru avugwa muri Uganda, ngo Uganda ivuga ko igiye kubaka imihanda ngo ibahuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uganda ngo yamaze gutangaza ko igiye kubaka iyo mihanda rwose. Bimeze bite?
nibyo Uganda niko yavuze yuko nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu kibazo cy'umutekano mukeya ariko bo ngo bashaka kubaka imihanda ibahuza na kino gihugu mu buryo bwo guteza imbere ubuhahirane. Bikaba byatangajwe na minisitiri ufite ibikorwa remezo mu nshingano ze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Bavuga yuko rero icyo bashyize imbere ari uko bashyiraho imihanda ibahuza na Kongo kugira ngo babone uko ubwikorezi bubasha kugenda neza. Umutegetsi rero akavuga ko ubuhahirane bakorana na Kinshasa ari bwo buzavamo amafaranga azubaka ibikorwa remezo bya Uganda nk'uko yabitangaje. Mbese tubwire ibyo rero His Excellency Paul Kagame yatangaje ku rugendo rw'umuhungu wa Habyarimana yakoreye i Kinshasa. Ndumva ko nabyo ni ibintu rwose abadukurikiye buri wese akwiye kumva rwose yifuza kumva. Perezida Paul Kagame yagaragaje yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gucumbikira FDLR umutwe w'iterabwoba ndetse wasize ukoze jenoside yakorewe Abatutsi. Akavuga yuko ugiye muri Kongo uyu mutwe wakiriwe n'ubuyobozi bwa Kongo, uhabwa intwaro, uhabwa imyitozo, uhabwa ndetse n'amafaranga. Yagaragaza yuko ibyatangajwe na Trump byerekeranye n'ibihano gusaba u Rwanda gukuraho ingabo zarwo muri Kongo. Aravuga ati twebwe igihe icyo ari cyo cyose tuzaba dufite impungenge z'uyu mutwe ukiri mu butegetsi bwa Kongo ukifatwa n'igisirikare cyabo kandi ukaba no mu gisirikare, ntabwo ingamba z'ubwirinzi tuzazikuraho ariko tuzarushaho kuzikaza. Yanagaragaza ko ubutegetsi rero bwa Tshisekedi bwakiriye umuhungu wa Habyarimana ejo bundi, agaragaza ko nta wundi mugambi wari mu kumwakira keretse mu gushyira ku ntebe nyine y'ingengabitekerezo ya FDLR mbi ndetse no kugira ngo bakomeze gutegura uburyo bwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda. Aha, ko numva bitoroshye. Yanaboneyeho no kugaragaza yuko hari n'abandi bafitanye isano n'abagizi ba nabi bagenda bakirwa nyine mu kino gihugu. Harimo na ba Kayumba Nyamwasa buriya. Ntiyigeze abivuga mu mazina, yavuze mu mazina n'umuhungu wa Habyarimana gusa ariko abandi ntabwo yavuze mu mazina. Vise Katanga ngo havutse undi mutwe, bimeze bite iby'umutwe wavutse za Katanga? Katanga havutse undi mutwe urwanya ubutegetsi nk'uko wanasohoye itangazo. Ukavuga yuko rero uvutse kugira ngo urwanye ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi, ariko bamwe mu bashyigikiye buno ubutegetsi bwe bakaba batangiye kuwushinja yuko ari umutwe washyizweho na Joseph Kabila Kabange. Akaba ari umutwe wavutse rero ku mugoroba bahita basohoramo itangazo ryasinyweho n'ubita Colonel Ngoyi ku Mwamba Tigre. Akaba ari we rero wavuze yuko ari we umuvugizi w'uno mutwe mu itangazo basohoye ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu. Hanyuma rero Vincent twaguha umwanya ugakomeza utugezaho n'izindi update uko byifashe mu makuru yo muri iki gitondo hirya no hino. Kamera kuri muri yenda uvuga yasohowe na itangazo ryasohowe n'ubutegetsi bwa Ghana buvuga yuko abasirikare baba bari mu butumwa bw'amahoro muri Lebanon bagabwe igitero no bagapfamo abasirikare babiri. Itonde kandi ifitanye isano n'irantamba ariko mu burasirazuba bwo hagati nk'uko iki gihugu cyabitangaje. Rero wareba n'ubundi biri kubera mu burasirazuba bwo hagati ukabona yuko intambara yakomeje gukara cyane kubera ko ubutegetsi bwa Amerika ntabwo bushaka kureka ibitero, ubutegetsi bwa Iran nabwo ntabwo burashaka kureka gukomeza kugaba ibitero kwa kino gihugu, yaba ari Israel ndetse n'ibindi bihugu bifitanye isano n'ibirindiro by'igisirikare cya Amerika. Iran ikavuga ko itazahema kurasa. Qatar ikavuga yuko intambara yo mu burasirazuba bwo hagati nikomeza vuba cyane nta bwato butwara ibikomoka kuri peteroli buzongera kunyura mu muyoboro wa Hormuz. Bishobora rero gutuma mu byumweru 2 cyangwa 3 ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byikuba hafi kabiri nk'uko ibinyamakuru bitandukanye byabigaragaje. Ubufaransa nabo bukaba bwinjiye mu ntambara, ubwato bwabo bwabasha kurasa ibitwaro kirimbuzi buhetse indege z'indwanyi bwitwa Charles de Gaulle umaze kugera mu kirwa cya Gibraltar werekeza mu nyanja ya Mediterane nk'uko byagaragajwe, bikavuga yuko bugiye muri Gulf nk'uko byagaragajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa, ariko
bikagaragazwa ndetse na bamwe mu bantu bo hafi ba kino gihugu. Umuyobozi mu biro bya Perezida Trump nawe akavuga ko bagomba kwigarurira igitero cyose cya Iran, igitoro cyose cya Iran, ndetse akongeraho ko bagomba kwambura ubutegetsi bw'ibyihebe kiriya gitoro, akavuga yuko ari inyungu zabo kandi mu buryo bwo kurengera abaturage, ariko wabisesengura neza ugasanga ari inyungu z'igitoro bakurikiranye kurenza uko bavuga ko ari ibyihebe bari kurwanya nk'uko byatangajwe na Fox News. Ikindi ni uko umutwe udasanzwe ibyihebe wa Hezbollah wafashe umusirikare wa Israel wakoraga patrouille ku mugoroba nyuma y'uko Israel isabye Hezbollah kutivanga muri iyi ntambara, ariko ikabyanga. Muri Lebanon rero hamaze gupfa abasivile nibura 217, abandi 289 barakomeretse, ubu bari mu bitaro nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru bya Lebanon. Ikindi ni uko nyuma yo kuraswa bikomeye na drone za Iran zo mu bwoko bwa Shahed, nyuma y'uko kandi Perezida Zelensky wa Ukraine avugiye ko ashaka gutanga ubufasha mu kuzirwanya. Ubu bihugu byo muri Gulf byatangiye kwakira abahanga mu kuzirwanya bavuye muri Ukraine nk'uko byatangajwe na Ukraine. Lebanon naho ahitwa Nabitchit Bekavari, imirwano ikaze hagati y'ingabo za Israel ndetse na Hezbollah byatangiye, kandi imizinga irasa indege yagaragaye nijoro mu gihe bivugwa ko Israel yohereje abasirikare ku butaka nk'uko ibiro ntaramakuru bya Israel byabitangaje. Ubu bwirinzi bwa Amerika nabo bwitwa Tadu bugura miliyoni 300 z'amadolari, bwari muri Jordani, bwarashwe na Iran, yaraye bushwanyaguje ku buryo bukomeye ibugira umuyobozi. No kwitwa ko Iran yarashe ubwirinzi bwa Amerika bwitwa IMF tatpanide bugura nibura miliyari y'amadolari, bwari buri muri Qatar n'ubundi hafi ya Gulf nk'uko byatangajwe na Iran. Iran ikongera kuvuga yuko Israel izaraswa nk'umuzinga igihe icyo ari cyo cyose, kandi ibyo nayo ikaba yarabarashe ku buryo bukomeye. Tel Aviv hakaba harumvikanaga urusaku rw'inabaza guhera mu gitondo, abaturage bakagira ubwoba ku buryo bukomeye. Ni rero Iran ikavuga yuko itazahwema gukomeza kubarasa mu gihe badashyize intwaro hasi. Ikindi ni uko Iraq naho Iran yongeye kuharasa, irasa ibirindiro bya gisirikare cya Amerika, ndetse irasa n'ahantu hari gutunganyirizwa igitoro ku buryo ahantu agakunguka nk'uko byagaragajwe n'ibinyamakuru bya Amerika. Amerika nayo ikavuga yuko ibirindiro byabo bitwa Prince Sultan Airbus muri Saudi Arabia byarashwe na Iran bigakunguka ku buryo bukomeye nk'uko byagaragajwe n'abantu batandukanye. Uyu munsi naho haraba inama ya East Africa Community, aho Museveni n'ubundi ari uraza gusimbura William Ruto kuyobora uno muryango nk'uko byatangajwe. Ibi rero nkagaruka kuri Uganda, n'ubundi ingabo za Uganda zangiye kwinjira mu gihugu cya Kongo mu gace ka Mahagi. Ndumva ibintu bitoroshye vise, niba nta yandi makuru buriya twakurekera tukaza gusubira mu yandi masaha. Urakoze cyane. Kuko rero ni Vincent, ibintu bikomeje kugenda bibi cyane, ndakubwiza ukuri, inkwangu ihitanye abantu benshi, ni nkubwira ngo benshi rwose hano, abana iki, bumve ko ibibaye ahangaha rwose bitari byoroshye n'aka na gato. Navuga ko AFCMV turangiye ku bwanjye rwose nayo imaze gutanga igitekerezo cyanjye cy'uburyo kibagomba kubigenzamo. Abaturage ntibashaka ahantu babavane hano hantu mu by'ukore gucukurwa amabuye y'agaciro kuri iki kinombe, kuko hasi baba bagicukuye bakigezemo hasi, bakinjiye hasi mu mizi. Ubwo rero iyo bigenze gutya, tekereza ko mu by'ukuri abaturage basigara bari hejuru. Urumva rero biba bitoroshye rwose, babikubiye gake kugira ngo inkwangu niza nyine ibure kubahitana. Ndimo ndabona hano rwose abana iki, my friend, hari ibintu umuntu abona rwose akumva rwose sinzi uko bimeze. Yes, turacyakurikirana rero iriraswa ry'izi ndege, irirasa ry'indege zitagira abapilote ryabaye hano muri za Mushaki. Navango naryo rikomeje kugenda rivuga byinshi, ubwo rero bakunze Jeune Official,
nyaboneka mu kanya turaza kugenda dukurikirana ntuze gucikwa n'ikiganiro cyacu gikurikiraho kuko turaza kugenda rwose tubabwira ibyangiritse tureba ese ko bari batagitinze kurasha General Gaceri bigenze bite bise ubu aherereye he turaza kugenda tubigarukaho kuko urumva ko bari bagize umugambi mubi hano nari mbabwiye ko abahedikota zigera kuri 3 hari rero isanzwe ibamo General Gaceri niko bimeze so reka duhinire aha rero amakuru yacu tuyahinire ahangaha andi makuru tuze kugenda tuyagarukamo mu yandi masaha yacu ari imbere mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official turabakunda cyane mwakoze kubana natwe ciao